Ki nongtray SSA ki badon hapo ka secretary jong ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association hne ka sngi ki la lej bani kandu ya Vijay Menteri Commissioner Secretary jong ka Sarkar Jilla man yakren habai dei bat ki jingdawa ki ba ki labu hakmat jong ka Sarkar hagani ki jingya kandu ya uni uhe officer jong ka Jilla nagaleng jong kini ki nongelam jong kani ka kanhun ki lapan pau ba kim skau hun namar habai yakren ki yakta haju shi haju Klem skautu, bat klem mi uso babha hakne ke jingya kando. Komendin wilayah tepi, bahaya ka committee ngila form deh, kata rationalization committee ngila form. Hoi ngila form kata committee, nanti yang ni jingya lang benda, nak share kerat jujur tu yang suatu suku poin sih. Teh hadu bak outcome kam klem poin kan, kata outcome expected outcome, but ni ru komki member ni mun. Nomor balai. Impat namar kadibendan kat kum ke terms and reference ni hempoi gitu point ni dalam cover gitu point ti kalong waste of time ngi ru kalong use ka song manset ni ka committee tingi ru kum ka association hingi bangim pau bangim hun ya kan ni ka bangi one mentas ni hoi ki ong ngin shong biang ngin shong kan no sin ngin shong adin chidnai to menta ki khat sa chi sin hala sni thursday ka tayo kan wan ti menta ngin wan biang chani Hakawai kasih kan wan kan sim benai ni, ar benai ni, lai benai ni, imtip ya kata. Tenda hindi ni kat bapat yo hi ka demand jungi ka 40%, kata ka 100%, bakta ka 4% hi ngim ya pra nang teng ngim ya sit in demonstration baik ka agitation jungi kan continue baik. Hadu bangin dala yo ta demand jungi bro. Yong ba ngin le syo kendiat kan ni kam kendiat ka di bangin penprano ini. Ngim ko bangin penpra ini namar ni da jinjang ni pom kan ni. Dan batai pi press ngapat batai hire na dubne beling inform dengan association inform dengan association nomor balai hakapor arjar arpho hakapor arhajar arpho bon ki member jungi ki bayo ya kam kum ki CRC ki BRC ki block ki ekto kiyo ya kam covid duty dan PPE dan anything ki hable covid duty ki hable kolek ki PGI ki hable kini kitai kilet banet cebrok ki jaka house to house visit nang ta idon na preng jungi ki ba khlat no so kia ban oyak ta kumasan rengut ki klat nama beli video oyak ta jingpang dina kata kadau dina covid ki pangayu tu kim tip show nama beli ki da trip kam shitam pala te ngile akom nung inform ng association di ban agitate te hindi bangin wan chani agitation inform ng association ke di beli mangi sosen ai te ki jadiyeng ngilumi pisah kan dia konsoi kat bangi don a na para member itu ki pisah bangi yo pan ni patch association sai syaki tu ki yeng kisam ki yo pita nama don teng ki yeng kisam ba sole member mo earning member mo pane ka kami ne de teng idi kimi teng di pa majority kumbalai ngo songot hi di pa juga ye tina kata kadau kinalor ki di ba besai ka inga sem tina kata kadau ngi kolek kata kapisa ngi ashaki kata ka di ka jingmut bangilom ni ka bangi form ni ka association ka jongi ndai andang ipet pada prasnam bakimle yangi tingwan kan ban yang mo ndai ada ka kim penhun ngi community ngi ru so diau ka jingkhia tidak benda mentah penculik by force aka berkhoi pim ailan ini bangin penilang ini ya ki taki jingkhen jing dia kina kalian ka jungi ru kai kin dia khasai mo nimla kan bangin ong ba in rai bangin shim kata ka aka ba mentah si kila ada ban discuss te hoi ngitep ki di bring bubun kam ndai ngi di ben sutu ru ka kam jungi ru kala long ba kongsan mar ngila ka po jungi ru kala thli te ka yin kasam ka jungi khon ki jungi ru la jenja na kata kadau ngi trai ru hata ka jaka ka ba ka pati ba yangi ka bangi haban le ita ki khon kiti ba khambon ju shok ba khandai lak e ba ka jaka ka ri ge jongi ndai wala kata la da ki kim su thu yangi menta kin shu pen jlan sa community ngi ru ngim la ka ngim hun bat ngim accept bat ngi ru ngim la ban le ka ni ka ban shu penjalan ka po ikwa ngi kerpa ruhi ba bakin dale kata ka committee bakil afom pangin le no good pendap nak hikam ni ru bangin yo lech laki yang kisah. Jadi kumpa pila ba tayo na ang kandidat ay kamot bakin kintiyo kata ka demand yung tilop na kintiyo kandidat niya kanu karukom. Em kimut lech teng siang na prenjungi ke. Kata ka bamla long ang bat ngim la banak sab. Temon mentak pinangi peteng bitnya kumne kani ka. Oh ya ka agitation ngin peteng ngin beteng